به نام خدای دلوان دلوی سلا رحمت برکت دلوان یا خدا لسر و توان بگلی هوال و گیر نیجا جواجیزه رساله نور ام گهشتنه گوتنا 141 بگمان ام سربردایی نینن البته biz başıboş değiliz. خدا دیوه جی گوره سابکه دیوه بین حشره دی حضور خواه مزنده دی حساب و ببینه. Allah kabirden sizi ihya edip, haşre getirip, huzur-i kibriyasında hesabınızı görecektir. Bediüzzaman dibêje dê demek bê herkes xweziya xwe li halê min bîne. Bediüzzaman diyor ki bir zaman gelecek herkes benim halime gıpta edecektir. Gişt gerdun be ehli iman ra tekildare u biwan keyfxweşe. Ehli iman ile bütün kainat alakadardır, ondan memnundur. Em berpirsiyarê xizmetê ne, encam û serkeftin di destê Xwedê de ye. Biz hizmetle mukellefiz. Neticeleri ve muvaffakiyet Cenab-ı Hakk'a aittir. Emaneti Xuda bin, Xuda alîkarê we be ve ji şerrê zaliman muhafaza bike inşallah.